Kenapa lo? Pancok. Pancok. Tahu menang mana? Ini dolar apa nggak ada? Tadi nafas gimana? Kalau menang, gue beliin motor ninjo. Oh, udah ninjo. Motor ninjo. Ayo, boleh dulu lo, lengan lo coba. Ya, triplek. Ya, jangan duduk, biar lu menang. Jangan duduk. Geser. Geser nih. Nah, ayo, warin tenaga lo. 1, 2, 3. Baru sekarang. Mana anak muda? Terus. Ayo kemana-mana, ini nggak boleh kemana-mana. Warin tenaga lo. Ya. Ayolah terus sampai jatuh. Lah gua ki belum jatuhin lu. Miringnya salah lo sono. Nah, sono jatuhin. Ayo. Ya. Ayo. Udah nih. Jalan. Ya. Lagi. Udah, tadi cuma bisa. Oh, nah harus kuat. Ada orang laki mah. Warin sama naga lo, ucap 9, main gua mah. Keleng lo. Lo. Telur bebek. Iya, ada.